Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Mano ka di amin ti balor to'y ginatang ko manang kwanang? 250 pesos laang, ay may. Talaga? Kastoy ka ado ti ginatgatang ko? 250 pesos laang? Kauwan, mula mi ngamin dito'y dagiti natang kan prutas. Isuan nalakalaang ti presyo na. Ah, kasjay? Daytoy nga rodan ti bayad ko manang. Agyaman nak. Agyaman akmat. O sige, mapanakon. Sige. Oy, kwarog. Apay ka di akas taon ay ti panangkitam kan ni Aimee. Ay, mi ka di tinaganday dyan, anak wanang. Ewan, kasensen ti asawa ni Mang Kanaur. Kat umyan kanupay ditoy. Wow, nagpintas sa balasang. Bumakat mo't kanday jay. Danda ni 40 anyos nan. Talaga, nana? Itikas di akapintas na, danda ni 40-nan? Ay kagagangay na. Kasanaw ka ije mo Manila nagnagyan. Iso akas jay. Ay, kastagayam. Ang musa na balayin, uray bumakay, no kas di ti kapintas na, mabalay. Uncle Inday! Uncle! Ay, unay mo't daytan kwarog. Ah. Apay tulang ak ayata kasta ti kapigsa ti panagsaom. Kasano nga men, hindi nakmatikang kanaw. Hey, kasano asungbatan ka kat sumanao ka? Amo manggail, Eh. at nakita kagimatang iti teresina ni kagawad kwa nang iti naminsan. Kut! Ay na, nakapimpintas ang kail. Oh! Kasta una iti panagpitik na iti pusaw. Ay, kulibag tong tipitik na. Ay, permi ah. Na, Kaslamatin nagngarod na iti puso kang kail. ay sus, masapol ang magalutan. Na. Kut! Unay kayo matanang kail. Kat kayo lang matakay. Kut! Ay niya garod ti kayat mo nga ibaga. Armak ko mga rutang kail. Ah. Iso ngay bagbagakin ka. Ngam, kahit lang ti sungbat yaw. Na, Kasano nga makasawak no kasta kayo, mate? Awan pa'y suportayo kanyak, mate. ay adon ti imbagam. Ay ti makunak kat kilatisan, ti katatao na itabalasang. Narigat ti mailawlawan. Marikwanan, mabalin ka dito agistambay dito tersinam. Ay na, narigat ti kasta, kabadong. Amanga no sa bali ti mapanunot dagiti makakita kan ka ditoy. Sapay, dudwa talaang ditoy. Ha? Hanya kumangit ipanunutin da, maray. Among matan dagiti daddo madita. Sa bali, ti adda iti panunot da no dadduma. Amangan ko nam no panunutin da nga arman ka. Ay, amuda magkiidi-adi kapag anaw, maray. Ngamain, bakit kan? Naa. Kati sumait, maray. Ay na, ay agawit ka kidain. Apay nga adi ka mapanijibang kagyaw. Sigurado nga ado ti agur-uray nga obraam ijay. Bangkag ko da jay, maray. Kat amok no ado ti obra kuno saan. Anya? Kati sumait. Hi, manang kwanang. Na. Adak manan. Ay, wow. Beautiful lady. Nay, ay si Kamot, ay may. Ay umay ka ah. Ay, wan manang. Umayak ko magpili tila ko maprutas kan natang. Ay katuan ah. Ado tila ko kita. Kapuros pay. Oh, kabadong. Pumanaw ka pa'y dita. Tagpili ni Aimee itigatangan na. Di ka man pasalsali dita. Wow. Napintas talaga. Nay. Paspasuro tamat ni Aimee, kabadong. Ay na, mayat gayam tagistambay dito tersina mamaray. Pagkunaambal. Una, tano saan ang agistambay dito? Diyak ko man nakita ni ading anapintas. Ay na. Ay, si Kaki Dimot kabadong. Amom ka day, apanang loko day tan kan ni Marituyang. Anya pa nang loko sa sawang mo, maray. Inapresyar ko lang may tikinapintas na. Amom kabadong. That's a form of cheating. Iso a please laang. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang masamang balak mo. Anya, Wan, iso pa nga sim. Di mo luklukwan ni Marituyang.
ibanang. Awan ka di may istorya ni Kwarog kada kayaw. Nga anya, Mare. May papan ka ni Aimee Ay, isukit di at isang kaibagana, Mare. Kung anang nga rod ama in love iti dayjay nga Aimee. Nga uray, inauna ni Aimee ngam isaw. Word, Mare. Age doesn't matter. Ti kanayon nga isong batnakan ni uncle na nga inteng. Ay, sabagay mo't kidi No ni Aimee talaga ti ayan tirik nana, o di isaw. Wala ngam imbagame. Amasapol nga amwan na anaimbag ti ugali kan kinatao ni Aimee. Taitalaang mat nga adda dito lugar tayaw. Kauwan, Maray. Dayta ti kapapatgan. Ay, papanam ka di Kwarog. Gat mapan ko arman ni Aimee ang kail. Ay una. Unang kail. Sagutak iti agkakapintas sa sabaw. Prutas kan natang. Ay, nasaya ate kasta. Unang kail. Kat ikararagyaw. Asapay la ko mataklunin ng ti panagayat ko itamit lang. Tapno mga sawa kaon. Ay, wow! Nagpipintas mat dagitoy asabong, Kwarog. Siyempre, pinilik dagiti kapipintasan na sabaw. Tapno maibagay ti kinapintas mo. Kasta? Unay may, kan mulak dagita natin kan prutas, para kan kamin dagita. Agyaman ak unay Kwarog. Dagitoy ti pagayat ko. Ngamin, awan ija Manila ti kastoy. No kasta, magustuhan dagiti sagot ko kan kay may. Launay Kwarog. Ay, agyaman na kay may. Ang amsak ngay, magustuhan na kadimay. Ha? Apay nga katawan na kay may. Di nakadikayat. Si kamat, Kwarog. Dinarasan mat ti kayat mo. Mabitlaang tingitingag anaimbag tiriknak. Ay, sige nga raw. Ngamsapay ko ma, tanasam itawain ti magunod kaw ay may. Ay, kumusta nga ti panagdatdaton mo kani Aimee, Kwarog? Nabayag nga rodan nga armak, ngam di nakmatlasong bata na. Ay, ang mga no din nakamat gusto. Ay, diya kaya tagpanunot iti negatibo ang gail. Sungbatan nakto dayjay. Talaga na in love ka kan Kwan, Makasasawa nga rodan ang gail. Ah, Umadanin ti bermans, nalamag tumanain. Makasawa kumamutan Di nakmat katawan na ang gail. ay, sorry Ay, makakatawa lang amin kada giti ibagbagam. Ay, alakit, sapay ko mata makaasawa ka nga rodan. Wanang gail. That's my goal for this year. Ay, sungbatan na kun Aimee. No siyak ti pakidinam. Sigurado ang naragsak kantaw. Apay, makarik na kapay laeng iti ayat, iti dayta kinalakayo, tata. Ay, di nak maawagan iti tata Aimee, lakayang agpaisaw ngam napigsa akpay. Napigsa tiriknak. Kastaya, tata? Win Aimee, maipasiguradok na ita. Ala, agsublikan to intun sumaruno, tata Badong. Taibagak to, noan niya ti pangadang ko. Tataba down, down. Nah, nagawan mo tin na respetom kanya Kwarog. Oy, tata. Adewam ni Aimee. Siyak lang ti addakarbangan nang agdaton kan kuana. Naglalaingamon ngay. Ta sino tinang ibagaking ka, asi ka lang ti mabalin nga agaram king kuwana. Awan, tataba daw. Ngam itilintag. Siyak lang, kaputa baruak pay lang. Idinto tasi ka. Addan ni nanatuyang nga asawam. Na, Katisumay, tataba daw. ay basta Kwarog. Di nak malapdan nga agaram kanya Aimee. Sige agsagana ka, inton maamuan ni nanatuyang. Di nak pakibiyangan ni Taramidag Kwarog. Idanon kunto amin kininanatuyang, tataba daw. Ipamuspusak. Anya, ay talaga di ka agpabusoy Dahito nga rin ti para king ka. Ano ikaw? Agdanog ka pa tataba daw. Dahito'y pay. Anay ko manay. Ay, balsan ka man langan.
Aday ka. Ah. Ay nagalas ti aramid yu adwa. Kwarog, paribadong. Apay nagdinanog kayo, iji-igi ti kalsada. Basol ni Kwarog, paray. Awan ti basol ka, Wangkail. Ay sikat tinangirugay, Kwarog. Gaputa ipapilit mo, asikalang tadakarbangan na kina Aimay. Katpudno, mate. Gaputa siyak, barwak pa ilaang. Idin to ta sika. At dan hinanatuyang iti biyagmaw. Apay, malapdam ka di tiriknak, ha? Kwarog. Eh, sumardeng kayon. Pagtimpugak na giti ulo yaw. Kayat yaw. Ah. Paray. Awan ti kanunungak kada kayaw. Si ka paribadong. Di ka makilumbamot nga agaram ka ni Aimee Gaputa punumat nga dan asawam. Ay basol ti kasta. Bayam, nga da Aimee ka ni Kwarog ti agasawa. Si kamat Kwarog. Sana rumbang atutupam ni paribadong. Agpinasensya kayo. Tanusaan, ag-community service kayo iti makabulan. Ha? Yay. Ay talaga nasakit tinakam ko, iti dahi Kwarog ba? Nay, taapay mat ka ba daw? Kasanaw, no kung mga minsan na nakisingay na nagaram kin ni Aimay, sigurado asyak tinaklon ni Aimay. Ay na, saan matla ang maiparbang day ta? Kasanungay ni Marituyang. Ay, katuyang lata, Maray. Ay na, nasaya at di na kainaklon. Tanusaan, ay, kasi mata ni Marituyang. Ay, ikanamang kidi iti arak. Ilistan pa lang, Maray. Ay saan? Ay, imot ka mo tabak. Ala, mangirwar ka ni ti arak, tabayada. Day talaya, tiyak ka ba ilan na bayada? Kabaalam mo't gayam abayadan. Apay paylaang nga ibagam nga ilistak. Mabitlaang ta mga laki ti arak. Mabitlaang nga. Oh. Atoy. Nga magawid kan. Ay, aglumasak iti arak. Nga puta jak maaklaw na pinainak ni Aimay. Woo! Heh! Ay na, agawid kan ka ba daw? Di ka agparnuay ditoy iti gulaw. May gimatang ni kabadong itay iti arak. Kasla di na kanumaklon ti panang paay ni Aimee kan kuana. Ay, nasaya at mutno kasta, Mare. Tanay, kaasi ni Marituyang no bilang laang. Wen nga rod Nagbakasyon laang ni Marituyang. Kasjay matan ti aramidan ni kabadong. Ay, win nga rod Ay, loyal ti kumaritaken kwa na. Idinto tani paribadong, dakas ti aramidan na ditoy. Sana balay, tapinaay matan ni Aimee. Sa bagay sigun ka ni Inteng, inaklon ka nun ni Aimee ni Kwarog. Talaga, Maray? Wen, Maray. Iso akas taunay tiragsak ni Kwarog. Ay, nasayaat mo't tapno saan amabaakan ni Kwarog. Kwarog, darling? Ada ka di pa'y kwartam? Apay, kurang ka di pa'y tiinted ko kan ka, darling. Kurang Gumatang ako may ti kabarbaro a cellphone ko. Sa payawan ti kwartak ita. No talaga nga'y ayatan nak. Ipamuspusam ti amin, darling. Ala, bayam darling. Ilakok dagiti dingun kaw. Tati paglakwak, isunto ti alaam. Agyaman nak, darling. Talaga nga'y ayatan nak launay. Ay, ayatan kamat unay-unay, darling. Iso nga amin nga kidawam. Ipaay kaw. Ay, Inteng, bagaam jay ka anakam. Itid namot amin agid kidawan ni Aimee kan kuana. Ay ka talaga in love Na awan ti dakas na no na in love iti kastaunay. Ang agibati ko mamot iti para kan kuana. Kasanon, no pagkukwartaan lang dahi a babae. Ay un ngagpweson niya. Wen, Inteng, iso abagbagaam ni Kwarog. Tasaan ko mga agbalin amaag, gapo ken ni aya. Kwarog, darling. Nabayadan ka di amin anateng mo? Ken jay dingwan mo? Darling,
No anya ti kunam. Agopen ta iti bank account ta. Tapno agurnong ta iti pagkasar ta. Saan nga ta mayaw-awan, darling? Ay, saan, darling? Apay ko mamayaw-awan. Makaurnong takit di adagos, ah. Ala, makamukan, darling. Okay. Iag mo nga rodan ti kwartam, darling. Aw, adtawi. Nasurok 20,000 dayta. Sikanti makamu iti dayta, ha? Agyamanak, darling. Di ka madanagan. Saan amaan ano daytoy kwartam? Gaputa talaga apara kadata. Kwarog, di mo ko maibagbaga, apakibibiyakan ka, ah? Abay ka day, nanakwanang. Adda kanumot gayam asawa day jay nga ay may. Ha? Imay la kano dito, itapno agbiro ko maiti panggadan na, ay nga saan mo. Ta imay la nagrelax dito, oy. Sino mo tinakamuan nyo iti dayta, nana? Ni pari kanor, naistorya na kanyak, gaputan na amwanda nga adda relasyon yo kan ni ay may. Katidakas na, kas like ikampay iti kwarta. Wow, kung kunala ni Mang Kanor dayta, nana. Anya, Una na, di naksiguro kayat para kini Amy, Hanggang, piling mo't day jay alakay. Apay, panagkuna na nga ta, kayat kumat nga, balin nga angkail. engem kwaraw. Una na, saan nakalukulukon ni Amy? Masiguradok dayta. Isuasahan nak amamati kadagita, bagbagada. Ala, adakan ka dayta. Ngam, sapay ko ma, tadi mo ibaga, adi ka pinalagipan. Kasanuitan, Kwarog. Nagpamanila mo't gaya man ni Aime. Inawagan ti asawa na. Ha? Ay mangluklo kumot gayam dayjay a babae. Pinagkwartaan na kalaang. Awanan antay. Pinanawan na ko ni Amy. Kwarog aya. No kumangamin tadim kakada kami ide. Saan ko maakasta ti panagliday mo ita? Nagsakit antay. Ipagarup ko no makasawa account. Saan mate? Sayang pa iti bayad dagiti dingwan ka. Bayad tinatangkan prutas ka. Way nintad ko kan kuana. Sayang pa dagiti I love you kan kuana. Ala, di kan agladingit, Kwarog. Anya ngay kat nalpasan ti amin. Magrugi ka manan. Kat inton sumarano makiayan-ayat ka. Amwampay anaimbag ti kinatao. Ti pakiayan-ayatan. Taray ni Amy ti kwartak. Ay. Anya ngay ti aramita kang kail. No kumatadimngag ka kanyak. Saan nakasta tinagbanagam ita? Kanya nga ita. Anyan ti kastoyang kail. Awan ti nasaya tagasat ko kanayat. Talaga siguro ngagtalinadak abaak. Ha? Ay. Ado tinapukaw kanyak ang kail. Mulak, tarakan kaw, dingwan, kwarta, adaw ang kail. Kasano pa yung sublik dagi jay ngay. Awanan na. Walang namnama ta nagpamanilan. No kumatadim nga kaidi kunak manay. Saan ba? Apa kayo pa'y ka ni pare badong? Ang pagadalam day ta. Kat mangrugi ka manay. Saan ada ka ti agayan? Nasken amang ibate ka para itibagim. Ala, Kwarog, agan anos ka. Tanya nga rod, intad mo kini Amy ti amin ngadtakan ka. Sapay ko ma, pamasarakam ti babae at talaga aparakan ka. Kat si kama tatabadong, di ka kuman makilinumba kadagiti babalasang tas si asawa kan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika,
Dante Martirez. Computer Recording Technician, Joper Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.